ndamutsinze Hello mbinguni we. Yewe ni 0-0. Oya bure mana yikicwana yombea. Oya none se ndatahira ubusa. Basi tubaze twe muri byatsi. Akiri jambo mu. Okay twagiye mu ndirimbo. Oya. Twagiye mu ndirimbo iwe sarazizi. Zo tuvuga ijambo. Sibyo? Ariko turayiha amasegonda makeya. Atanu. Zo tuvuga ijambo uvuga indirimbo. Rameke itakiye mbinguni abaye Rameke kuzimu. Sibyo? Mbinguni shangiye biga. Songe yanje kwiga theology. Bimpaye isomo. Tugiye iyo kugira ngo ajurire. Wareze tukaza tugatera comment. Kugira Filimoni nawe muri Bibiliya ngo amaganya ngo ngaho ndayumva. Nukuri ko Imana senzi ko haranditse ngo ntuzaraganya nyamba ari Filimoni ndi Yeremiya yaraganya ngo amaganya yari Yeremiya Nani kanganye maganya arafashe twagiye ku ndirimbo. abakunzi banje mu ntera rifaranga nje kwiga theology mu Buhinde Banze igere mu Rwanda. Oya ntibyavamo hari umuntu mu Rwanda yanyigisha theology ikayumva. Nshaka kugenda hari aba Yesu bari batuye. Mu ndira faranga ni muri Israel gasi mu Buhinde papa. Ni murinde. Ariko Yesu yasa n'abahinde. Ujya kina filime yitwa nde? Wa undi yakina filime. Yarasa n'abahinde. Mu ndira filime mu ndira ntuze amafaranga. Mu ndira amafaranga nje kwiga Bibiliya muri Yerusalemu. Amaganya. Twagiye tujye gutinda. Filimoni. Twagiye tujye gutinda. Sibyo tugiye kuzatu. 0 seconde. Ngiye kuzambabaza ijambo. Muvuge indirimbo ririmo. Gira ku misegonda nawe tudere. Amasegonda 5. Nyabona. Yego. Amasegonda 5 uziko n'ubwonko baba butaratekereza. Oya gira ndagibaza. Oya ni amasegonda 10. Turi tayari amasegonda 10 ni menshi na 5. 5. Mu ndirimbo amasegonda 10 ni menshi. Muri tayari? Nta kibazo. Aho ndamurya. Kaniyemere kandi. Umutaka. Wambere y'umutaka. Amasibi miga. Uzindire munagiye kuririmba. Ineza ya. Uzindire munagiye kuririmba. Uzindire nafatiya igarukiye hano. N'umutako nk'indiribura. Yesu we. Kandi twari turi mu byo. Hari ikibazo se? Ntago ari gospel. Bya gospel. Tugende gospel. Tugende gospel. Okay tusabe. Sawa nibyisi. Oya tugende gospel. Oya kuba namutsinzi cyane. Nta kibazo tukomeze gospel nta kibazo. Hano yiwe. Halo mbinguni. Hamagara mwijuru komeza ndiko nategeza ubwenge buje bugiye tubaze nyine. Ngezanye mba amagambo yoroshye man. Tubaze. Mwijima. Wanguye mu Oya wanguye mu Nijye jewe itoye Amasegonda yaragiye bane Murayimba 0-0 naje yarangiye Saba uzinda ndayidire ko naye ngo nkuye mu mwijima nivyo wanguye mu mwijima wanguye wanguye bya navuye mu bya kera mu bya no mu mwijima shukimwe ariko nta kundi ni 0-0 agira sibyo muri tayari ndezanye amagambo yoroshye tu indirimbo akira indirimbo yanje gutuye ikubera umubavu diveritsinze oya diveritsinze uko amasegonda yari yarenze yego dive bimenye ku isegonda ya gatatu ndamubabariye cyanoganiye gatahaga yatsinzwe burundu na famille sinantana manje ya marara garuka sinogenda abafana banje mushire udukombe twishyira kuri comment ndagusinda man nyabitu wacu nyabitu wanyu rata ko murabona gute twagi 1 2 3 muri tayari muri tayari cyane kutugeze ndabaye amagambo yoroshye ne ngiye kubashakira akomeye okay nta kibazo kwanza uratubaza indirimbo zingahe yinga cyo cyakavuga buretse uratubaza indirimbo zingahe kwanza zo numva nk'izashaka zibiri kugira ngo tumenye aho tugarukiraga ndaza kuba stop twagiye ibiti
ibiti aya epi Nayibuze. amasegonde yashize ibiti indirimbo y'ibiti amasegonde yashize ibiti amasegonde yashize Hagati. hagati y'ibiti oya bibiri oya none amasegonde ga yashize vuga Igiti. iyo ndirimbo y'idukopeze igiti cy'umusaraba igiti bamubambye ku giti ngo Ariko acungure ni- isi yose twatsinze Niyo. wayimbutse nyuma nyine ariko yavuze ibiti byinshi Twagiye. ariko banza uzitubwira utubwire utaba utubeshye Ah. Sarata. weje bundi yavuze turagufasha weje bundi yavuze ngo indirimbo ngo vuga indirimbo iri mu bishimbo ko yari ihari None se indirimbo y'ibiti mwe mumva mwayibuze. yivuge oya vuga iyo watubwiye Kandi tuvuge twazizuzi indirimbo izo nawe oya wateye. tavuga indirimbo vuga iyo wari Vuga iyo utubajije Ntacyo. yanire ibiti ta muntu dufite turi gutya waza ngo wa muntu yavuze ngo okay ibishimbo ubwo zacaye indirimbo zibiri ni zibiri reka bagiye uri kurabara amasegonda Ariko iyo ndirimbo y'ibiti irahari mani uko nayibagiye. naririmbye hagati Oya, y'ibiti iyo- bibiri iyo wifondeye Iyo ni sokera. iyo ni yisi none Iyo sinavuze ni ngo isi. zose Oya, Oya, twavuze twavuye hano gospel. muri none turacakomerejeyo sawa wayinaniwe ga nawe oya ari gutekereza ndazi indirimbo bana indirimbo ni nke cyane muri utazazi niwe muntu wa mbere utazizi kuri abiri yatwifatiye Gesteman. wa mwanya mu Getsemani ndatsinzwe kweri kubera ko sishobora najya mpimbe kandi byananiye kuvyibagira Getsemani indirimbo oh nayivuge ni nyine warushaka kuvuga raga ibyuya Wa mwanya w'igetsemani sinza Igikuru nuko yego nabivuze. nyine. nanze ntabwo uvuga ngo nawe ntayazi fire dukomeza Guys. kandi Oh, dore niyo y'ibiti. I love you. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha. nawe tubashije Oya, narimo ngishaka. oya turi bande Narimo kwibuka ngishaka. oya reba ikintu wibutse mu masaha 30 twebwe mu masegonda 5 Oya, turi nabi. bande bakwibuka tatuganyisha uzubaze ibyurishuwa ntituri mu maganya nka twagiye alombi ngone twagiye ku ya kane ni tubiri kuri rimwe nako ku ya kuko iyi biti watsinzwe nawe tubajije ni tugiye kabiri ku kuri ya rimwe kane Mwita yari? oya ngo utsinze gatatu kabiri kuri rimwe rimwe bayaniye tugiye ku ya kane Urubanza. urubanza amaraso yamenetse yankuyeho urubanza Nose uzibona gandi rimwe jenzi bizi kandi umuririmbyi ubuse nk'indi ndimo nayo twamaze kuririmba. gurubanza Sawa. nundi yamunani nunda shayiro ndasi nuzi ndabona Twagiye iya nyuma. Ndabaha utuntu tworoshye gusa. Tworoshye tu. ntiwarodoye ibiti nawe bikakora Umugisha. wamundekera umugisha wawe kukutanga namubabaro baho niyo yarashaka alo bingune Alo. gymnastic baba wetu ibisubizo bibiri nyongera kandi kamudamunda mukubite ndamuhirure wa finale tugire finale Akandi. twasoje karicanye wowe kwazi indirimbo za kera uzi Okay. kwidefanda muri Okay. za hiringi uje muri za iza nuze kera nizihe zararume halo mbinguni Twagiye ijya nyuma, twagiye iryama oya riroroshye. kabiri kuri bingahe Riroroshye. bibiri ku bindi Riroroshye. twagiye Umucyo. umuco wa mwishi wankuye ikintu ubugingo bwanjye nagutanze zitanguye Oya, iyo ni egality. oya Mwanganyije mwese sawa mwabivugiye. nandeka natwe Mwabivugiye rimwe. muri kunyiba moya turarigaburira Ibyo mwarigabuye. yabiyobewe ngo Oya, ibyo mwarigabuye. yama yumva ndayifashe neza ndi muri hiringi nahise njayo Ibyo mwarigabuye. oya dutemwindi oya Iryo mwarigabuye. Reka twumve. oya urava muri kandiro nka yaka ibintu byo kwiba ntabwo njenza mbishigikira Iryo mwarigabuye. Mwabivugiye rimwe mwembi. bayivugiye rimwe banza play Sinjya arbitre se. oya Ariko ni njya arbitre. kuragira ngo
anyishureka kubera yaguha anyishurike se anyishurike sawa twagira sawa reka aduhe twagiye utunuze redo abantu bakuri paruwase nta pasiteri turanganya ariko ubimenye munganya he twagiye irindi jambo rya nyuma ryoroshye irindi jambo rya nyuma ryoroshye ry'indirimbo se indirimbo ryoroshye muri tayari ryoroshye muri tayari birimo cyane nimukureba mu maso gusa nditanshi muri tayari bazirera hano uciringa tuza reka mumeke vuga ngo muri tayari briefing reka kandi iryo jambo nari babwiye muri tayari umusaraba kumusara wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe sawa allo none yo niyo vuba wavuzaga ngo ko barabazi za kera ngo ko ndazimenya wewe tuza humeka gusa turi ndi kugufata si bitatu kuri bibiri oya kubera ko mwanyibye oya tumva otekana urajurira uremera nje ndajurira okay twagiye kandi nje ndajurira mubaza ikibazo ntago tuja mu ndirimbo umva kuvanga twajya mu bajurira mu ndirimbo ndamubaza ikibazo cyo muri bibiri cyo muri finale bajurira mu ndirimbo muri yanzuga nzura gusubirayo okay ndaguhosting iwacu mubaze muri bibiri bajurira mu ndirimbo murashaka kujurira we komeza kwanza tuvuge ngo watwongeye indirimbo zingahe noneho nizitanu hasigaye imwe oya mwanganyije duhita dushyiraho iyi ngiyi ndagusinze arayigutsinze uremera ko ndagutsinda kuri 5 iyongeze cyangwa tugarukirize hano ishira hindi okay twaye amazi amari nyota iyo ndirimbo se umusamariya wapi amasegonda 12 kubera ko yagiye kwimba yiwe niko nekazi ndirimba ahantu yanditse amari nyota uzi indirimbo uzinenge ndirimbe ngo amari nyota amake ayi indirimbo amazi n'amaraso hari n'iyindi yo bavugaga hari indirimbo ivuga ngo amari nyota Kristo niwe ubugingo bw'iteka uwo ni Kristo gasa amazi irimwo oya vuga oya nukuri kavuga ngo mvuga ndakabwira kavuga ngo ni yini vuga ngo ni uko nguko okay twagiye igambo rya nyuma finale yabayanire agera inyuma tugiho ndamwumvaga ijambo rya nyuma tuzamubona navuze tuzamubona ari mu bicu amasegonda yarenze ariko ndimo nari okay dive gashimira abantu bawe hello la famille hello mbengo yewe ndatsinzwe utishaganya izuba n'amatara 30 umva ndatsinzwe ntishaganyije ndakubonye nka Barcelona na ntuze na Real bya bintu baza batsindana ariko sinzi ibintu by'imipira nka byonse utsinzwe ndatsinzwe ariko ubuta nzoza mfite nyine ndi fit uzavuye kwiga bibira mu Buhindi ngiranje kwiga mu Buhindi Bangladesh neza ntibuke name niga Bibiliya yose nzagaruka nkubwira amakuru yose ngubwira amaganya ya Daniel ngubwira amaganya bose baraganye ngubwira amaganya ya Yeremiya yose ndayavugira hano nukuri singi murakoze cyane mukande subscribe turabashimiye abantu bose mwari kumwe natwe dushimiye nyabintu wacu yatugendereye kuri paruwase turamushimiye cyane Imana imugisha nagutsinze cyane ndatsinzwe kwamagarira umuntu agakubitira iwanyu iwawe Yesu we ndatangaye none nukuvuga ngo mukande subscribe abantu b'Imana nimba siswe kubona bya bintu muzamugira nyabuna nimba abantu amaviews ari 500 canke 100 n'abasabo bazamuke babijana nyina nto nyine muze mukanda mugira umutima mwiza mugira urukundo mukande mu vyonde mu Kirundi abarundi turabakunda abanyarwanda abakongomani abatanzania Tanzania nta mufana afiteyo aho baba basanga bariyo aba USA Texas oyiwa ahantu hose
I love so much, I so much, muri Kembon. Basezera bw'ijambo rimwe 2 2 3. Mwakoze cyane kudukurikira kwa Rameke Mbingone. Turabakunda cyane nari nyabintu wacu nyabintu wanyu ikimama cy'ibilaso byiza mukande subscribe hano no kwa nyabintu wacu munyarukireyo muransangayo ndi kwigisha abantu ibintu byo gukenyera ibitenge. Hello nibyo tugiye kureba muri ya kanisa. Umugore wawe ntakajereze gukenyera igitenge arabyumva azabanza arebe video kwa nyabintu wacu arabyumva uyuga niwe Marena madame ubyumva. Bye bye, ciao ciao, I love so much. Bye.